ikhomet mina tensene kubela wara ya khomembiri inhlekane mingisero mngana lona FM nokuhlekanisa kulonga ingisela station shirkonga khona ingisela urla Gauteng wena uningisela kurla Northwest uningisela urla Limpopo kubeni kuma Mpumalanga kunjani mingisero mele kuyingisele mngana lona FM inhlekane lo nokho ku Afrika Vulavula umelo swa intintane Eric Mawasa ifamba singafela ka hafu kubela wara yangwe hlekane walo wa namonhla bazana shamngana lona FM shikona la nkuna crawl nina kupfumela ku ri na n'we mikomi le ku jikajikeni mi bete ku ta dlemuleriwa mi le ku hlanganeni na swona namuntlha i siku ra 25 ra n'hweti liya ya Mudyaxihi lembe ra 2023 i siku leri malembe ndzhaku ku nga simekiwa nhlangano wa matiko ya Afrika lawa ya hetelela ku ya langutaka timhaka ta leswaku ku va na ntirhisano ka matiko lawa se xivutiso lexi hina hi nge le ku vutiseni xona namuntlha hi lexi i ku tanihi maAfrika ha zondana hi zondana leriya ra ku ongeta hi humi ka continent yin'we se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti a hi nge koti ku rhandzana ku fika kwalano ka ha ri na swilo swo hambanahambana leswi endlaku ku vanhu va tshukisela na mahlo hayi loyiwani i muZimbabwe loyiwani i Mozambique loyiwani i muyini hikokwalaho ka yini hi fanele hi endla sweswo hi nga vi vanhu loyiwani i muNigeria hayi kahle ku ze hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti ku na rivengo exikarhi ka maAfrika loko mi languta vo fana na va economic freedom fighters i van'wana lava nge le ku venge hayi a swi ta va swi ri kahle loko Afrika-Dzonga na matiko laman'wani ya Afrika ya 55 ayo ke mindzilikano yi nga vi na mindzilikano hi ti fambela hi lebyi ya humelela a Victoria Falls hi famba hi ya Lake Tanganyika ku nga ri na xiphiqo xa nchumu ngomeni yini le ka 0860002543 Africa Day namuntlha yi vula yini ka wena ku na leswi yi vulaka swo rivengo leri ke un'wana ku hi ta swi kotisa ku yini ku rhandzana na munhu wa le Ghana hi tsakelana na munhu wa le Cameroon hi ka hi zondana hi xihina kwande ka tiko se mina hayi khona London ka tiko hi zondana kumbe n'we mi tiva hi zondana a hi zondana London ka tiko hi ti hanyele kahle hi khomane kahle hi na ntirhisano holobye bya timhaka ta matshamele ya vanhu va kwala a Limpopo ne va ko loko ni nga hoxi sivele ka nkomo mani mamuluku Khubai va kwala kana na xandla xa vo mani Pem Tshwete va rhurheliwe hi MEC wa timhaka ta matshamele ya vanhu Limpopo tatana RB Makam okay a hi ku timikisela me 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0712659860 siku leri ra Afrika leriwani eka we ri na leswi ri nga va ku ri kha ri vula swona ke andaka leswi hi laha hi nga kona mikiselo me 0860002543 kumentsevo timinete ntsena yi bile awara ya 12 nakonako i Afrika wa vulavula ntirhini lava ku twaku siku leri ra Afrika leri vula yini ka we hi le ka 0860002543 hi ta swi kota ke hikokwalaho ka yini hi fanele hi tshukisela na mahlo ku ongeti ku na ku tshukisela na mahlo ka maAfrika ku na ku tshukisela na mahlo ka maAfrika ncheka n'wanati hayi butete minjani hayi pfukeni njhani epfukeni butete mina loko ni languta ne ngopfungopfu ka tiko leri South Africa a hi mhaka ku zondana kahle ma vona lexi endlekaka i ku hi zonda mitirho ya vanhu lava tsaka ka matiko man'wana ma Afrika ma vona hikuva swi sungula loko mo tshweka ni vana loko va tala tikweni a va ngheni hi nawu so swi vula leswaku ngopfu ku vana a va ngheni hi nawu ende va tlhela fika la tikweni va tlhela fika va endla vutsotsi futhi ma vona ni na ku tshemba ku kwala Afrika ma kona matiko man'wana ku na vanhu va le South Africa mara vanhu lava va tshitiwa kahle why na
hi mhaka ku va ngheni hi nawu ma yi vona booklet se mi ni vona nga ri problem kahle hi yo yeleyo ma yi vona because loko mo cheka ngopfu ku na matiko lama nga kusuhani ngopfu na kwala South Africa va nga vomakhelwana loko mo cheka booklet vanhu lava nga nghena hi nawu a ni tshembi na ku a va tati na xandla va tsanana ngopfu ma yi vona se problem kahle hi yona xivangelo xexo ma vona kambe a ni ngo loko a zanga a ngheni hi nawu a hi mhaka ngopfu ya ku a nga la ku nghena hi nawu kumbexani ku na swivangelo swo karhi hikokwalaho ka yini mi fanele mi vilerisa hi ku a nga nghenanga hi nawu kuve a mi swi tivi ku xivangelo i ncini lexi nga endlaku a nga ngheni hi nawu mara titsona baka ku no a ku ri xivangelo xa ku a nghena mi ri hana sweswo kahlekahle a hi nge excuse ma yi vona lexi ni xi vonaka mi na problem mara a ni bile mi vona laha lawaya va ta ku va le matikweni vo makhelwani kahlekahle nambi ku na tiko ra hina ri ku na problem ma yi vona loko hi vona va fanele va endla yini va sivela ku va nga ngheni matikweni ma yi vona so vona kahle ku vulavula ti-booklet a va na nambi lawaya ma yi vona na va to example ku na vavelera ra EFF ra Julius Malema va ri no va dotiwa hina va susiwa hina va fanele va nghena ma yi vona nto teka siku rin'wana va tshama n'wi interview yena Julius Malema va ku okay a mutini wa wena ku na stop no sweswi na khomela na ku ri kona va ku why na u endlela yini na ma yi vona a ku nonendela ku va na order ma swi twisisa se miri kun'wana na un'wana kahlekahle ku fike ku va ku ri na order loko munhu a nghena getini a kota ku a pfuleliwa ma yi vona so va na problem yaleyo booklet vulavula tiyisi a swi tsakisi kahlekahle loko mo cheka namuntlha i vanhu vangani va tsukoka matiko mo kwala Afrika va nghenaka everyday le South Africa ma yi vona namuntlha hi na problem ya load shedding why because ku na vana va ku nghena swi nga ri nawini and then ti-transport xi matirha ku hluleka ma yi vona a ta swi koti ku supply vanhu mhaka gezi ma yi vona so problem ni vona nga ri yo yaleyo booklet so hi tikisela swinene ku nghena ka vona swi nga ri nawini swi tikisela na ikhonomi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ma vona na mi tweli bava ni kheseli swinene botomi ni kheseli mun'wana a hlayiseka incom 0860002543 hi ndlela le booklet hi kombela mi hi pfuna hina vachayeri va tilori truck drivers ta la Afrika-Dzonga hi pfumala mintirho leyi tirhiwaka hi vamatiko mambe hi ku chayela a hi skills na ku vathori va tlula milawu ya Immigration Act 13 of 2002 section 38(1) hi kombela hi vutiseriwa va ndzawulo ya Home Affairs, Labour na Bargaining Council leswaku va tirha yini loko tiko ri ri a henhla hi mpfumaleko wa mintirho na nkhensa na loko mi ni lava mi nga ni kuma ka nomboro leyi but Moses Mavonelo hi ta mi lava siku rin'wana mhlavela mhaka yaleyo ya vachayeri va tilori yi hi kambirhi ku na kun'wana mina ni nga fika ni hlangana na vachayeri va tilori va kwala tikweni kwala a tsandzeka ku nghena laha fana ya chicha kona nhundzu loko a tlhentlha yi ala tiraka loko a ku a tlhentlha yi ala ku nghena ku za ku ta un'wani wa le tikweni ri la handle ivi a n'wi pfuna yi nghena swi vula ku yini van'wani va hatlisela ku kuma tilangisese va nga tokotelangi yini ku kota ku chayela se mina loko na bindzu ni nge swi tsakeli ku chayerisa munhu lowu nga hi ku ku na swihehlo swa ku vanhu va tikuma tilangisese va nga nghenangi na le tipaleni se loko ni va ni ri ra bindzu ni nga swi tiyela mina ku ni teka lori i mali muni lori yi va ka yini ni nyika munhu loyi a nga humesa mali a kuma langisese a nga train tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hela nga kona mingisero mgana Lona FM kuna mingiseri la Nobel minjani Epfokile mnjani botwane epfokile ni mun'wana wo yingisela nongonoko lowu i ku rin'wana na rin'wana kambe ni hleka ku nghena kuna moya la mi nga koho loko mo hatsa mi nghena makeni papa kuna moya la mi nga koho a mi twali kahle okay na twala sweswi yana ni mahlweni a ni ku ni nghenela ku vulavula hi leyi ya va Afrika manito hello ni yingisele n'wina papa ku ni vanise ku yingisela wena loko vulavula ku maphorisa hinkwawo makalawu ma nga endli ntirho wa wona a hi vadokodela hinkwavo vakalawu va nga endli ntirho wa vona swi ya hi mani na mani na ku nghena la Afrika a hinkwenu
hi ngo nghena hi nga na maphepha fundza hinkwenu hi tirha ku ta moxa minimu ya akiwa le Mozambique se mhaka leyi ya Afrika ya hi karhata hikuva va ri loko ku bole Zambani limo mabole hinkwawo kambe a hi swoswo leswi wa kheta na swi vona bodisa na methu ya Afrika kambe n'wina mi fike njhani ka ku mi fane mi vona swi ri na nkoka ku vula sweswo hi leswaku loko ni ingisela vayingiseri va Munghana Lowunene loko va nghena va le vanhu va le handle va katsa hinkwavo se ni ku no mina ni nga swi kota ku nghena na mina hlaya xo karhi a hi vanhu va le handle ku na vanhu va le handle va nghenela ku uxisi ku na vanhu va le handle va tisaka mintirho leyi pfunaka tiko yi pfunaka na vo vinyi ntiyiso sweswo se xivutiso xa mina ku nga ku lexi xi nga va ku xi tisa rizondo leri i yini rizondo leri i ndlala Botiphet ku va ku swi veka rivaleni loko Botiphet a dya mina ni nga dyi ni nga ha mu zonda ni ku Botiphet a za a dya a te tani o yiva kumbe i dlaya vanhu kati a swi xitano i ndlala leyi endlaka ku za ku va na kulwa hi nga twanani majandza ya le matikweni ya le handle na kola South Africa se ma nghenelelile majandza ku famba na ku famba hi ta gcina se hi fana na Zimbabwe hi kola ka ku ka hi nga khomanga hi ndlela kahle ni khensile Botiphet khatsa mina 0860002543 hi ndlela yaleyo un'wana muyingiseri loyi i nhlekani minjhani tatanteu epfukeni n'wina minjhani epfukeni leswi Afrika loko ko va mina a hi swi tshikiseni sweswi hi pfala futhi loko yi ri darata yi engetela ya hina hikwalaho ka ku hambiloko ho susa a hi nga pfuneki lexi nga hi pfunaka a swi tshikiseni sweswi swi endliwa hi swicele no ka ni nga tiku politiki yi vitaniwa yini xichangana mara mina ni endli research min'wa yi kulukumba ngopfu loko ni yi languta politiki swicele se swicele leswiya a hi hanyeni na swona hikwalaho ka ku hambiloko vanhu va ta seketela EFF mi to hi seketela mhala EFF yi la ku kuma yi vekile xiko a tafuleni hi ku vula swilo leswiya ene a yo va na tiyiso ka swilo leswiya yo vula ku yi kuma ku yi fanele yi kuma ku vatlela vadyili vatirhi va ka FF na van'wanyana ku va ku ri na mindzilikano swa tisa mali na swona loko mi vona va ku veve ku na mati hi wa teka Lesotho ya vuyeriwa hi sweswo swihi vona va ka ku petrol ta yi kuma South Africa a swi nga bihangi leswi swi generata mitirho matikweni hinkwawo a ni va swi ta generata mitirho ni kha ni swi tiva ku loko ni ya ka Nyembani no tifambela ni ze ni vutisiwa hi munhu loko ni ya ka Maputsu a ni vutisiwi hi munhu sweswo loko hi pfumelela sweswo ku sisa tidarata ku ta va ku ri hava control naswo swibejwana swe mingeni swi fuyile va faka na titireka swa dlawa so what about loko ri ku hi kumeka hi nga kambela kasi swi dlayiwa hi vanhu va le handle vanhu va le handle na vavakulu va hlangana va xin'we va hlangana hi ku dlaya swilo leswi so swi vula ku hambi mi vekele tibodara ve le ku dlayeni se na hambi mi susile swi to fana mara ku dlaya ku azoko swi kahle munhu loyi dlaya hikuva a kumi swiharhi a nhoveni a nga ta swi kuma tihomu ta n'wina ti ri xivaleni i ta dlaya hinkwato ku hava na yin'we yi nga ta sala hi ku vugevenga byona byi n'wi ha byenjiwi vanhu va le hansi ntsena na hina ha byena okay xikombiso ni kombela ku khomeriwa loko thava best a huma u humikwe leswi siku rin'we hi nga tshama hi swi vulavula hi ku loko ho teka tiko leri ra South Africa ri va rona ri nga ta khoma timayini ka government mi ta huma na tona mhala hi leswiya u humikwe miri va tota njhani vakulu ya u tirha kwala jele kwala a humila ene muchayi u vurile se ri kula sweswo a heteli ku rhula
ka ne extend maleke loko ku munhu va n'wi hoxa dustbin a ya ka yin'wani campus kwale dustbin i swi vurile sweswo danke Kelsini Nemetweli papa ya cancer i xiyimo xo tika swinene i xiyimo xo tika lexiwani ta hi twa n'wangulo wa n'we miri veri loko ri futa swi koteka dirata leyi ngeteriwa tatani kwacho wala hi zondelela yini 0860002543 inangona ku Afrika wa vulavula la ku amukela va economic freedom fighters loko hi vuya ka hlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi amukela Professor Themba Sono hi bulanyana katsongo hi siku leri ra Afrika hi languta ku xana hikokwalaho ka yini hi nga swi koti tanihi hi maAfrika ku va hi leswi kurisaka ikhonomi yo fana na va China xikombiso ikhonomi yo fana na va India xikombiso i tinhlanhla ta vanhu lava va nga koho laha tikweni se va endla leswi ya vengeri va va nyika matimba ya ku xava na ku xavisa hi leswi na hina tiko ra Afrika loko khomana a hi ta fika kwalomuya ka van'we khoma 3 mabiliyoni leswi a swi ta hi veka Afrika ka xiyimo xa ku kota ku xava na ku xavisa hi xaviselana na tinhundzu ta hina hi ndlela yeleyo se ma swi vona se hi ta va kha hi kurisa tiko nkulu rero kambe a zonda hikokwalaho ka yini a hi yeneni ya twa ku lavambirhi hi nga va rhamba va ta angula va ku yini kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya awara ya n'we wo ya ta va yimise kwini loko ni nga hoxisi ku na mhaka mo Sandra Ntuli ya mhaka Palamende ya rixaka botpet ya uma asiphayiphani mati lamawani i khale botpet a hi swisiwani i manene mati ya mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana a hi yona kutani loko ANC luza laha masipali ku nghena DA mati ya sungula ku nuwa ya huma na thyaka va complaina swi tsandza na nyamitshana swa ha ri tano loko mo vona leswi humelaka laha masipali bopete swa chuhisa hi ni nga na va ni nga ka laha masipali ya chuha hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha masipalani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Sterkwater swi vula mati ya ku nuwa they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nuwa va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Stampanini ku na vo Majaneni i tindhawu leti nga laha masipalani Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM hi laha hi nga kona mingisera Munghana Lonene FM hi amukeleni xirho xa huvo yo endla milawu xa economic freedom fighters i tatana Madumba enhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Yenhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM ntshemba tanihi economic freedom fighters siku leri i siku rin'wana leri mi tsakisaka ngopfu loko hi kha hi languta ka vo Afrika bya hina hi swona i siku leri hi ri commemoratelaku then hi vona ku ri lava va nga endla leswi Addis Ababa hi 1963 hina sweswi hi 2023 hi fike kwihi so namuntlha ha reflecta hi checka back hi vona na laha hi yaku kona as maAfrika ku ri hi fike kwihi hi endla yini hi vuAfrika bya hina ku ri Afrika i va independent i nga depend ka lava va nga yi colonizaku back then vanhu va ri ku na ku ringanyeta loko ya n'we tanihi EFF mi ku vulaka ku a hi fane hi nga ha ri na yona mindzilikano ma ha ri koho kwalaya nako loko ri ku ma ha ri koho kwalaya mi ri yini hi vanhu lava va tikomba ku va kha va zonda maAfrika kulobye mativa muhaxi Afrika leyi hina hi ku leswi swa tibodara swi notisiwa la Afrika khale a ku ri Afrika hi ri vanhu van'we sweswi tibodara leti hi ti nghenise ngqondweni ende ta hi lwisa ende a ti hisi a ku na laha hi nga fika kona ni ta mi nyika example lava vona leyi eEurope a va na tona tibodara leti va tirhisa euro ti-country ta Europe hina laha Afrika loko munhu a travela a huma a nghena Zimbabwe u fanele ku ri a tirhisa currency yin'wana loko a nghena le u fanele ku ri a tirhisa currency yin'wana a hi xilo xin'we ende loko Afrika loko ho va xilo xin'we currency ya hina i ta va strong and hi ta kota ku ri hi va center ya economy vanhu va China i 1.2 billion so ha ringana hi
hi population mara hina population swa hina hi switsongo i Lesotho i Botswana i leswi a hi tivi ku ri ti-border leti ti hi pfuna yini kahle because hi fanele ku ri hi va xilo xin'we. xikombiso lexi mi nga xi nyika tatani Madumba ngopfungopfu lomu ka mi languta hi timhaka ta euro va ha ri na yona mindzilikano ko va mhaka ya ku va tirhisa ku na matirhelo yo karhi lava hetelaka va twanana leswi na kwala Afrika swi nga koho loko ni nga hoxisi a hi khale ngopfu ku vulavuriwa hi timhaka ta ku kule ku ringaniweni timhaka ta ku va na free trade agreement leswi swi nga kotekaka sweswo kambe mindzilikano ya ha ri koho n'wina mi ri mindzilikano yi nga vi koho. Afrika indaba definitely ya tourism ti-minister ta tourism a ti rila hi xilo xin'we ku ri ti-border leti ti endla ku ri tourism na economy i va difficult ku ri hi tirha yona laha South Africa laha Afrika because vonani loko munhu a ta Swaziland a lava ku visita South Africa swi va difficult loko munhu a va a ri Lesotho swi va difficult loko mo swi langutisa a swi hi pfuni loko swi ta ka economy because loko ho hlanganisa ti-currency leti mi ta kuma ku ri i ta va strong na ka crime vanhu vo tala ti-border leti hi tona ta ku endla ku ri ku va na crime njhani loko hi lava ku borderless Africa a hi vuli hi vula economy na system munhu loko a ta a endla crime a huma Zimbabwe kumbe Mozambique a endla crime la home affairs ya hina fana ku ri i va i tirha na home affairs ya Zimbabwe na ya Mozambique ku ri ti-fingerprints ta yena ti ta va ti ri kona le because ku va ku ri borderless mara loko ku ri na ti-border loko munhu o endla crime la a huma le a hina na ti-fingerprints ta yena a hina na nchumu loko hi ku ni famba lani ya Nigeria loko ni lava ku xava ni fanele ku ri ni xava i-currency yin'we why ku huma la ku fika Nigeria ni fanele ku ri ni va ni change ti-currency to fika 7 a swi pfuni nchumu vanhu lava ya va le Europe va hi swilo swin'we and the currency ya vona that's why i tlula currency ya hina vonani namuntlha randa ile ku weni because of what ho va 50 something million wa vanhu mara loko hi hlanganisa hi ri billion ya Afrika hi ta va strong hi tlula na America. Organization of African Unity yi sunguriwe kwele ndzhaku tanihi swi tshembulaka hi koho hi 1963 mi vona ongeti ku sukusela 1963 ku fika namuntlha i ncini xi nga tsandzisa loko ni nga hoxisi 60 wa malembe 60 years swi nga tsandzisa ku xivono lexi n'wi hetana mi nga EFF xikombiso mi nga na xo xi nga vi kona malembe ya lamo hinkwawo ku fika na sweswi. Loko hina as ma-Afrika hi zondana hi lwa lavaya va huma ku le handle Europe va ta va teka ti-minerals ta hina va famba na tona because loko hi va xilo xin'we va nge swi koti ku ri va ta va teka ti-minerals ta hina ende na leswi swa ti-function imagine loko i ri Zimbabwe i ri so i simple ku ri va nga yi functiona because it's small population mara loko i ri Africa va nge function Africa va swi kota that's why na Russia va nge function va yi kota because i independent i own everything loko ti-minerals na ti-natural resources ta Russia va ti own va Russia that's why loko va sanctiona Russia a yiwi loko va lava ku sanctiona a va koti ku ri va sanctiona China because China va ta va sanctiona 1.2 billion wa vanhu mara ku sanctiona Lesotho va nga swi endla ku sanctiona South Africa va nga swi endla mara loko hi ri xilo xin'we as Africa va nge koti ku yi sanctiona loko hi ri na one military ya Africa ku nge vi na leswi va ku Burundi ku na ti-rebels te le ku endleni because military wa Africa u ta famba u ya u endla ku dila na swona sweswi Mozambique sweswi va discoverini gas va le ku hluphiweni i ti-rebels na swilo swo fana because a ku na masocha a Africa a nga ta kota ku a ya lole so
vanhu lava va outside va swi rhandza ngopfu ku ri hina maafrika hi nga rhandzani hi nga vi xilo xin'we because loko ho va xilo xin'we I'm telling you ti-mineral resources na everything swi huma Afrika mara a swi tirheli Afrika hi le ku hluphekeni because a hi xilo xin'we ku fana na machina all of them i vanhu van'we why hina vanhu va ntima hi nga ri vanhu van'we vanhu va India i vanhu van'we why hina hi nga ri vanhu van'we ku ri na Nigeria ku ri na Zimbabwe why a hi tseleni tatani Madumba hi languta ka timhaka ta xin'wana xa xiphiqo xa Afrika i timhaka ta ku na lava a va colonizile khale ku na lava va xifurwa ku na lava va hala va Spain ku na lava va hala va Britain swa ku taniya leswi swi endlaku ku van'wana va vulavula mi ta switwa ni tshemba ku ma switwa na loko ku hlanganiwile ku van'wana va vilela ku a ku fanele ku vulavuriwa xifurwa van'wana va vilela va ku a ku fanele ku vulavuriwa xinghezi swi swa muxaka wolowo hi ya huma rini ka swi sweswo hi ku ongeti history liya ya ha famba na hina na namuntlha mativa swi vava ngopfu leswi mi swi vulaka ni swi vonini le ka Mention Africa hi tshamini hi ri swilo xin'we ku fanele ku ri ku va na translation swi endleka njhani swi endleka because a hi na vuxaka byo tirhisana because of the borders leti mina ni huma Venda ni vulavula Tshivenda kaya mara sweswi na xi kota Xitsonga na Sepedi na xi vulavula why because a ni ri a ku na ti-border ta ku ri loko hi fika laha ku na border la then ha swi kota ku ri hi ta layezana mativa muhaxi ku ri ku va na ndzhondo xikarhi ka hina that's why va endle leswiya swa homeland leswiya swa ti-homeland ku ri ku na Gazankulu ku na Venda ku na Leboa swilo leswiya swi hi lwisini ngopfu sweswi ho huma ka swona swi endle so ma swi vona ku ri ti-borders ti create ku ri vanhu va nga tirhisi sweswi a hi ta va hi ri na one language hi tirhisaka yona Afrika mara swi nge vi kona because of the border sweswi France yona ka ti-francophone i lava ku va controla na Britain na yona i lava ku controla Portugal na yona i lava ku controla so ku ri va kota ku yi controla va veka ti-border leti va tiva ku ri ti-language vhele hi nge vuli language yin'we because ku na those borders ta ti-economic borders swi vava ngopfu loko hi ri ti-meeting hi ta va hi fana ku ri hi lava va ri vanhu lava va ti-translator ndzemba ku se swi vula ku mhaka leya na yo yi ta ku na n'we ya ku kumbexana hi sindziseni timhaka ta ku dyondziwa ririmi rin'we kumbe Xiswahili sweswo yi ta fanele yi tiyisisiwa mhaka leyi yi ta fana ku ri i tiyisisiwa hi va na language yin'we ya Afrika ma swi tiva ku ri swi vava njhani ku ri loko mi hlaya n'wana a hlaya question leyi xikolweni a yi hlaya hi English swi fanele ku ri a yi translate i va hi Xitsonga then a kuma answera hi Xitsonga answera leyi a yi translate i vuya ka English vana va hina swin'wana a vo faila because a va tivi ti-answer a va tivi ku ri answera leyi a va ta yi veka njhani hi xilungu mara loko hoku ti-language ta hina hi ti-transforma ku va tona hi dyondzisiwa hi kona na hi ta fika kona leyi va ri kona vanhu lava mara hi nge Xitsonga xona swi nge vulavuliwi hi swona because a hi ti-language ta economy a ni ri economy i vulavula xilungu that's why munhu loyi a nga tiva ku Xitsonga i munhu wo huma India a ta endla xiphazale because economy ya laha bambeni i vulavula yini Xitsonga so loko hi teka economy hi ona economy swi vula ku ri ti-language ta hina ku ta dyondzisiwa hi tona metse na science le xikolweni mara sweswi hi le ku hluphekeni ma tiva xilungu xi le ku hi hlupheni west mara loko hi teka economy na economy i ta vulavula Xitsonga mi ta endla metse hi Xitsonga kwalano a hi tseleni tatani Madumba veri rivengo ri vangiwe hikuva hi tirhisa milawu ya le Europe leyi nga anti-African leyi hlohlotelaka rivengo na ku avana ku va kota ku phanga rifuwo ra hina lexi hina hi faneleke ku tlangela xona i Berlin Conference Day
mirini hi fela Berlin Conference la Afrika inga tsemeleliwa va tsemelelana Afrika va nyikana Afrika ku ri wena teka la wena khomala na namuntlha hina ha khomini leswiya swa Berlin Conference and the Berlin Conference a yi endliwa ku ri vona va ta benefita ka ti-minerals ta Afrika mara loko hina as ma-Afrika sweswi hi fanele ku ri hi vuya hi vulavula hi swona ku ri hi tshamini la Afrika mara hi owna yini xa Afrika because ti-minerals lova a lava ku vula tikhampani ta vanhu the biggest companies leti ti tekaku ti-minerals la i ti-company ta outside hi le kurileni ku ri vembe a ku na yini vembe ku na mara vembe ku na diamond leya just profit ya n'hweti ntsena yi nga yi nghenisa mati giyani sweswi mara hina hi le ku hluphekeni hi tirha hi ti-tax hi nge aki tiko i mali ya tax swi nge endleki because tax yi ta va yi tika ka vanhu va hina a va tirhi mo ku ni mi nyika example vonani le Arab Emirates Dubai va ake tiko ra vona hi oil ya vona sweswi hina ti-gold hina tiyini hina everything mara a hi swa hina and sweswi ko va na nawu wa ku ri swi illegal ku mine gold a ku na ku ri swi illegal ko va ku ri it's crime against former colonizer a hi crime ya yini loko va ku green grass sweswi i horisa HIV mi ta twa va ku swi illegal ku ri mi endla green grass akaya ku fana na leswi van'wana va nge timhaka ta mbangi ti hetelela ti pfuna swinene kambe hi mhaka ya ku vanhu va voni ku ta horisa se va ku yi fanele yi va illegal so illegal bya kona I mean why ku ri ni va na nsimu ni endla mavele swi nga ri illegal because hi mavele mara mavele na gold swi hambana kwihi because gold swo va natural resources mara a va hi pfumeli ku ri hina hi dika gold ya hina hi endla mali hi endla timiliyoni nemetweni khensile papa hlayisekani vana siku lerinene tatani Madumba ku khensa mina moxa na wena inkomo tatana Madumba va lava sukaka economic freedom fighters va yi vekini prof n'wina mi ri yini la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula kun'wana ni rhumela hungu ri Khalanga mi se swixiya ku tiko ra hina swiphiqo swa roho rini swiphiqo swa roho ho ti vangela ke langutani vanhu lava nga tsandzeka ku ndla thendara ya timhaka ta mati Hammanskraal yi katsa Edwin Sodi loyi a nga tsandzeka ku susa ti-asbestos a Free State munhu oh yo ai ni ta ve ni n'wi tsundzuka loko a ri ka state capture commission a kha kombisa timhaka ta ku i ri yini kambe yena loko va n'wi vutisa ku 1 million leyi mi nga nyika loyi a ku no 1 million loyi a ku ri i chomi ya mina a no n'wi nyika ni ta mi lavela xona xiyimo lexi ni vulavulaka hi xona hi ndlela leyo nakona ku Afrika wa vulavula antiki ku endleka yini ni ku tsandzekeni ku kuma profla kambe ka hi le ka 0860002543 kumbexani hi nga twa wehe ku ri yini hi sikunkulu Africa Day Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki a hi amukeleni vayingiseri la nhlekani ehlekani Khalanga vulavula na mavutani la sasela mani oi mirini mavutani hi pfukile ani van'wana va pfa loko se ni va tsakisi ngova ve i juju na mitwa valungu Khalanga mo ni nghena mhakeni ne ni mhaka ya ku susiwa mindzilekano and twisi ku susa n'wina swi ri kahle ngopfu ko va ku lo wa freedom EFF a tsandzeka ku mi hlamula swivutiso ene mi tlharihile a mi n'wi kaneti ku a wu hlamulangi swona kumbe u hlamuli swona
mi nghena ka tin'wana. ani lava ku n'we mi nga yingisela hi n'we mi nga ta teka xiboko hayi mara laya mathebula a va n'wi hlamulangi kumbe laya mathebula a nga vutisangi swona. Munhu wo tlhariha a nga phikizana munhu la swi vonaka ku ri no loyi a nga hlamuli swona. Ne le khoto loko vo ku vutisa xivutiso va ta u endle na mafambana nazo ku vula ka vaVenda va ku na mafambana nazo vo hinda va a nga hlamulangi. Se a nga ta vula leswi loko va vulavula hi timhaka ta ku susa darata hinkwayo ku va na an overflowing ya hina tanihi maAfrika ne va lava va ta ku na that kind of suggestion. You know, there's one question ni nga yi twisisiki. Why va nga endli swikombiso vona hi voxe hi kuma va suzile ti-stop nonsense leswi va ti pfalelaka ka swona hi va na tigeti leto to pfula ti-remote control va ku hindletelani hi laha switandini swa hina ku komba ku ri vona leswi va swi endlaku va nyika example. A ni na mfundhisi loko a yima a dyondzisa rito ra Xikwembu u lava ku ta ku mi landzelela leswi a vulaka swona. Ntiyiso. Mara hi lava va yisa va timanyili aka stop nonsense na leswa swa ti-remote control na varindi futhi. Mara a mahlweni ka vanhu va ri hayi hi lava ku susiwa boundary liya vanhu va endla overflow wa va nga endli xikombiso. And then ni tikusa xivutiso ko okay loko va ku kona overflowing la swi la ku fanele ku va ni president yin'we leyi nga ta va ya Zimbabwe na South Africa na Mozambique na yini. How are they going to control this thing? Moni hinda ka leti ni twile mi ke mi n'wi vutisa xivutiso xa kahle njhani ni ku hina 60 years kuna mi te yini i Africa sweswi ku na African Union leya yi ri Organization of African Unity khale mi tlhe mi ku no swi vula ku lava swi na 60 years swi ri kona a vo ka va nga ri ku swi voneni leswi ngo mi swi vona ku naswona a nga hlamuli swona u vulavula hi timhaka ta tourism na ti-currency. You know nkarhi wun'wana u nge swi twisisi ku politiki swi vula munhu wo dyondza kumbe swi vula munhu wo ka nga dyondzangi na because loko u vutisa xivutiso hlamula leswi u vutisaka swona u tshika u nga ri he ri ne vo hange kale huna vo China uri moni makwalani ka ta za ni vula na leswi swi nga vuliwiki ni poxa valungu i vitwini hi vulavula sweswi hi vo machayina. I mean a Dubai loko a vulavula hi Dubai a ku Dubai leya mon venetisa na swona a ku yi humesa ti-petrolo ti endla hinkwato tipetrol leti ti xaviseriwa matikweni a Afrika a handle ne le ka matiko man'wana na Europe. Ivi mali liya va yi teka yi vuya a va dyi ku fana na maAfrika hina va yivaku va endla corruption. Va teka mali liya va yi tirhisa va developa tiko hayi ku ta twa ku veri no hey ku teku mali ma yi vona leya kha nyika yona example leya le ya masikala ya mati va ri soti loko mo kuma mo langutisisa mi ta kuma ku va le hamasikala va correct loko va kha va complain because mali yi humile mali yi fambile yi nge he tlheleli ndzhaku. Se hi to timali tetiya loko matiko ya hina ma humesa ti-gold ma humesa yini ma kota ku ma xavisela a handle loko mali yi vuya loko a yi ri na full control na hina hi ta fana na va Dubai leyi na hina hi humaka kona hi nga ti vonisa xilungu i koma muhaxi na mulungu la GV Baloyi lowu a hi yingiserile inkomo malungu a khensa swinene inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ya veri va huma kuni a Dubai swilo swi ringani va manana mi nga hleki hi ririmi siku leriya Ncindani ti tiva ngopfu tinsimu ta Xitsonga Ncindani kambe hi amukeleni Baloyi la Khalanga hleka hayi mi pfukile Khalanga pfukele papa minjhani n'we hawa hi pfukile swinene a khensa ti-border gate ti fane ti fa mindzilekano leyiwani i divide and rule leyi nga ta na vona ku va kota ku controla Afrika va hi colonize hi yona vona i mani la ni vula ti-western va Britain na va America na va Portugal sweswi a va divide swona Afrika ya hina so loko ho kota ku hi va na borderless country hi va na one identity home affairs hi tirhisa yin'we
loko va ku na makhamba vanhu lavo ta hi le handle va endla vutsotsi va endla yini ina munhu i twa ingaku u tumberile hi ku a ni wa swi tiva ku a nga tiviwi hi munhu loko o ze a tsutsuma a ya fika Malawi ku a vuya South Africa a ta tengisiwa se swi va swi tika swinene. xikombiso xexo phela xikombiso xexo xa hanya. loko o swi tiva ku a nge tsutsuma ya helo loko a endla milandzu hi ta nkoka kwala a nga kona a tengisiwa kwele a nga kona a feyisa milandzu ya yena vugevenga byi nge vi kona. Ikhonomi ya Afrika ku nga va ikhonomi yin'wanyana leyi yi nga phikizanaku na tona titiya loko yi nga tihili. Kambe xiphiqo hi lexi muyingiseri loyi a ku humaka a nga vulavula hi xona va matirhela khwiri. Mo ni swi hlamusela i ntiyiso ngopfu ti-president hinkwato leti nga kona Afrika that's why ti-countries letiwani loko le ndzhaku letiya to sungula I'm sure ti ri 5 nyana ku ze ti tala tindla so i mhaka ya khwiri hi ku un'wana na un'wanyana i langutise khwiri ra yena hi tsundzuka nkarhi wun'wanyana le ndzhaku loko ke hi hlanyana swibukwana sweswiya va ku Kwame Nkrumah loko a vulavula u te let us unite now or we perish. Se hi le kwila hi le ka perish la hi nga kona. Hi le ka perish because a hi swi kotangi ku unite hi nkarhi walowo ene lexi xi fikaku se xi tsandza loko ma langutisa ti-premier kumbe tiyini lava va nga ku fambiseni ka tiko hi nga vulavuli hi ti-president ti-bodyguard leti va fambaka na tona u nga chava loko va tsutsuma ene swi vula ku power yaleyo a va lavi ku yi luza. Nghenani ka tiko rin'wana na rin'wanyana ra Afrika vanhu va nga va ri ku hluphekeni swinene mara lava va nga ka power va fanelaka va hi rhangela mi ta kuma sa ku yo security leyi va nga na yona i power lexi endlaku hi hluphekisa Afrika. Nemetwe swinene ba Nemetwe Khalanga khesa swinene 0860002543 va ri tibillionaire to tala ti le Zimbabwe a ni tivi ku njhani vulavisisi byi komba ku sweswo ivi milanguta ku vanhu va le ku hluphekeni njhani kwale Zimbabwe a tivi a hi kumeni mahungu ya misava lawa hi nga tshembisiwa wona hi makamoni Sandra Ntuli lowa le ka Vikaqulu eka timinete ntsena kuphela ora ya 13 muningiseri yingiselena kona kwa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni Khalanga Pat Matebo ni famba na Cindana Eric Mabaso kunjani la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo nawe kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za sa xivutiso ku tava ku loko ku ra n'wana mingisera angete hi kuma nkarhi hi vulavula hi timhaka ta ku hikokwalaho ka yini miako leyi nga kumeka hi nkarhi wa xihlawuhlawu yi kha yi hlakala kusuka ka va Carlton Center mako vona laha Kempton Park laha ku sasekile ku ya laha a phakeni liya hi le kwihi kambe laha i Joburg Park hi le kwihi laha hi le kwihi kambe kwalaya kwalaya loko hi ya ku terekeni a hi hlengeletana kona so mingisero Munghana Lonene FM hi ku 0860002543 0860002543 a hi vulavula hi swona namuntlha kambe ke un'wana mingisero ngete hi kuma nkarhi hi vulavula hi swo to kota timhaka leti hi nga ta bula hi toho ku ya amahlweni hi ndlela yoyoleyo ku rhamba mingisero me famba na hina ku fika le ka hafu ku pele awara liya ya 13 loko hi kha hi ku Africa Day inyizela Ike Ngobeni akutisela nako jumbo na mina akafambisana na mchangani kambe ke nariteka riqingho rero hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini comment timhaka kambe sweswo hinkwaswo andaka ri ku nindlela ona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela twi eka SABC Plus apaseni ra yena va tale ku Nhlazini Daniel Mthombeni kambe n'wina mi n'wi tiva hi ra Peluka Daniel Mthombeni kanjani tshungu vuyani Sibara Dubai hayi nke vulavula hi ngoma leti tivaka hi Ncindana ta Xitsonga
ku swilo swi ringani. A swilo swi ringani baba. Hey ni vulavula ku va ka baba a ni ri Dubai. Ala. Amo tongiselana mativana. Mo nghena ka le ya Afrika. Ma vona swilo leswi nge ivi loyi. Loko va ku swa hanya. Ku ve na ku navela loko kulukumba loko ku vulavuriwaka laha ni va twina lava EFF na van'wana ku vulavula swi veri i xongela n'wini general Mathebula mahari va wa n'wina. Loko mo languta kulukumba lava va nge Gaddafi wa Libya mi languta nhlengeletano leyi nga tshama yi fambisiwa lena hi va Julius Nyerere. Mi languta loko nkulukumba Mashele Samora va Mozambique va vuya va fika va wa xihahampfhuka kwalomu xi nga wa kona ku va na swivulavula a va yi ri na nhlengeletano yo vulavula hi Afrika. Se leswi vulavula leswi Afrika yi huma ka matiko yo hambanahambana ku fana na vona kokwani Mashele hi 1975 a va kotula tiko ra ka vakokwani leri le Mozambique le ka Maphutukezi. Loko mi luma hi nyuxi sivara ku sala ndombo. Se ndombo lowuya swi ya hi ku mi ye ka mani wa le vuxeni a mi thala ndombo lowuya. Timhaka ta Afrika ku yi nga kota ku va yi pfuka ka ikhonomi yi pfuka ka hinkwaswo. A hi vanhu va Europe va yi tsandzekisaka. I vanhu va Afrika hi va tsandzekaka ngopfu varhangeri hi ku loko mo languta vumbhoni ra hina ra Afrika-Dzonga ku basa ka rona. Munhu loko o hlaya laya a hlaya swe le phepheni nga ku hi tiko leri ri kahle ngopfu. Ku hava vugevenga ku hava makwanga ku hava leswa swa vukungundwana. Loko va ta vulavula mupresidente Mbeki va vulavula I am an African a va tirhisa ria hi ku a ri lava ku twiwa hi mani na mani. Loko a vulavula mupresidente a ku ri na lexi hi xi vitana African Renaissance a xi pasanga va Nepal a ti pasanga. Sweswi hi na lexi hi xi vitanaka Pan African Parliament. Leswi endliwaka la ka Pan African Parliament loko va kota ku tisa timali to karhi ta parliament leyi ya amahlweni yi hanya matiko ya Afrika ya hava mali. Se loko va ri hava mali swi endliwa la midrand swi endliwa tiko ra hina n'wina mi fanele mi humesa mali ya ti-tax ku endla leswaku Pan African Parliament yi humelela. Se xivono xa Afrika vanhu lava xi nga va tsandza a swi ri va Phete Khalanga va Ncindani va Peluka va nga tsandzeka ku va na xivono. I nge vi na xivono i nga ri na leswi swa timhaka ta ku i na subsidy ya yini. Subsidy ni vula ku xivono xi nga va xi ri kahle. That is why na loko hi ri khorhweni va nga vulavula i twa loyi a fambisaka khorho a ku hase hi pfarile. Mara loko yimisa voko Ncindani leswi nga swi no loko yimisa voko Phete Khalanga hi ku Phete Khalanga ingaku a nga tisa swin'wana xikhwameni mi ta twa ku loyi a nga pfaleriwa loyi a nga ha pfumeleriwi ku vulavula ku hayi hi to tatana Phete Batnine. Why va vula leswi va n'wi nyika nkarhi ku ka ku pfariwe hi xikhongelo i ta jamukela malini. Loko mo jamuka mi nga nyikiwanga kahle ka swo tala mara mi jamukela malini minene eka xintima xa hina. Loko mo hava na ndhivi lexi xikhwameni mi ta na ti-points mi tlhela mi tsala kahle leswa hi xilungu mi nge vision and missions a va nga swi teki vanhu va ka hina hi leswi dlayaka Afrika. Xin'wanyana moni mi nyika xikombiso xo hetelela kumbe mi nga swi ta na xikombiso xo hetelela. Yin'wani mhaka leyi nge le ku tshahiweni loko ni kha ni languta hambi ku ri ka mahungu ka ti-Twitter na le ka ti-Facebook sweswi i timhaka ta ku ongeti hi na xiphiqo xa ku va na varhangeri lava va nga va matirhela khwiri. Hi huma njhani kwala? Mi nge vutise xivutiso xa kahle ngopfu. Va matirhela khwiri na kwala tikhorhweni va matirhela khwiri va ya. Siva ra Phete Khalanga loko n'we mi ku mi na leswi mi endlaka swona swo tala mi ya heta mi rhangeriwa hi lo a ya khorhweni ku a hi nga mi hlawuli mi ri kaya.
va matirhela khwiri va nga tala vana va hi nga vulavula hi vona vo tala va nga humeki exitulweni i nge fumi tiko ku tlula lembe ma 30 sweswi nga dyiwa vakokwani Mugabe va za va lova va lahleka hi tindlela to ka ti nga basanga i yini a va kotangi ku twanana loko kokwani Mandela veteli mi suka a xitulwini ra ha vona se hi vanhu lava un'wana va ka hina loko ni hlamula xivutiso xa n'we ku hetisela swa matirhela khwiri mi nge swi tsutsumi na mina hambi no va president va mi rhangele hi xintima ni nge tshiki vana va Pat Khalanga na Ncintani ni nge tshiki vana va Juju na Van Roy sweswo hambi mi nga swi koti mi tsandzeka mi na ti-factory fault ta ku hleketa mara ta mi nyika switulu no can feel it for 100 eko factory fault ta ku hleketa ai ya ka vulavuli vona ku ri xile sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM i makume kahle 19 timinete se xi ya ka 20 timinete ku bela ura ya 10 ka Munghana Lonene FM komba ndlela kwala nga yingisela ri kona swinene ku va teke xiboho xa ku va u yingisela switele switichi swi le ku kayakayeni swi lava vuyingiseri bya wena kambe wo teka xiboho ku mi ni yingisela Khalanga ma ti vona mi khensa swinene hi ndlela leyi na mi khensa swinene a hi yeni ni Kharankuwa hi amukela Ndlovu hi twa ku vona va ri Ndlovu i nhlekani minjhani Mthandolova i pfukile n'wina minjhani papa makancila muololi ina hayi ta wolola namuntlha a mi ngheni n'wina ka ku ololiwa ka ncila wa va Mthandolova n'wina a mi ngheni ka hina u tima xidaratani Khalanga yes ya ibonga Ndlovu lana Kharankuwa ne yeah ka hi letlara ndzi kombela ku vulavula hi leyiwa ya Afrika leyi because nga ku na nkoka ngopfu leyiwana hi katsakatsi namuntlha ma swi twa na n'wina a hi le ku katsakatsini nchumu hi vulavula yona ntsena hi ba yona ntsena ni nge humi layinini mi nga chavi xaka ra mina xaka ra mina mi ta tsundzuka last time n'wi tshama timu ya Samora Machel ne Samora Machel before a lova i lova a vutisa a ku darada leri ri lava yini la because a vona darada ri fakiwa na gezi ku fakeliwa vamakwerhu va za van'wana va dlaya gezi van'wana va dlaya tingana i khosela a nga hi za lova nga zanga kuma xivutiso ni ta langusa muyimbeleri un'wanyana Bob Marley i yimbelelini ngoma ya Africa Unite a swi vona swa ku divided Africa ti ta thwa xiyimbelelini na yena mama Africa va rilela Africa Thabo Mbeki i yimbelelini na yena African Renaissance a la ku revive Africa i yo kumeka humesiwa nga se heta xaka ra mina EFF ka leswi swi vulaka ni vona yi khome direction ya kahle swi ngo lava ntsena ku va na strategy ku va nga pfunisiwa ku yini loko va ku susiwa tibodara mi ta tsundzuka ku xaka ra mina leswi nga endla ku va na tibodara a ku ri ku yi divide mi ta tsundzuka ku loko va divided we will fall kambe na sweswi ni vulavulaka na n'wina mi swi twile ku na vayingiseri va nga nghena kwala va nge swi kahle van'wana va ri na tidarata letiya ti ngeteriwi ti ya henhla ku tlula leswi ti nga xiswona sweswi leswi vulaka ku na ha ri divided na loko hi kha hi vulavula namuntlha no va fanele va dyondzisiwa va fanele va dyondzisiwa ku hina vamakwerhu hala na hala xaka ra mina loko mi langusa mhaka ti-homelands leya khale hi yin'wana leyi nga divide exikarhi ka hina loko langusa tindhawu ta ku fana vo Rwanda Burundi Uganda ti ve na problem na tona that's why ku na mahiti na matutsi va lwa hi mhaka swa tibodara ma swi vona xaka ra mina swi vava ngopfu leswi because u langusa loko u tshika njhe u huma njhe u ya Zimbabwe u ta swi vona ku loko ku na ndhawu yin'wana va ngo hi le Cherezi ku tale machangana ka hina Zimbabwe Cherezi so loko u ya Wanda ku tale Mapedi ya ka hina loko ya Bulawayo ku tale Mandebele ya ka hina loko ya Chipinge u kuma mandhawu ya ka hina loko ya Nghundi u kuma Mavenda ya ka hina ma swi vona swa hi kombisa ku hi van'we loko u famba u huma na Afrika u ya ka tiko rin'wana u ta kuma xivongo xa ka n'wina
se leswi nga le ku humeleleni xaka ra mina i mhaka ya ku lava le west lava va endle ku hi zondhana hi ri vamakwenu va endle ku se hi lumana hi vamakwenu ene a swi hi sehele ene swo va ngopfu xaka loko u yingisele nongoloko lowuwa u n'wi twa munhu a vulava ku biha hi va le handle ene u yi twa thoni ya yena ku na yena i huma kona swi vava ngopfu swilo sweswo ma swi vona hi fanele hi dyondzisiwa ku rhandza vamakwerhu a hi hinkwavo va nga le ka mhaka vugevenga va tise hi ndlala van'wana va na vuswikoti ma swi vona na mi tweli papa hi swona i bongi ndlovu khensani ndlovu hlayisekani la a garankuwa hala ku nga na va i yini kambe i super stadium super xila Atteridgeville hayi man ka hele Clara khensile vele Clara na ku tiva Clara na ku tiva mbutisa sesikhoni a garankuwa i yini stadium lexa i odi i super ne ya i odi kambe misritana hi ku tumingisa rome 0860002543 kandiela sweswo mingisa rom kana non fm makume mbere ntlhanu tumela tentsena ibili awara liya ya n'we na tlumba ku nga ri khale kambe ke a hi tweneni loyi i nhlekani aye mvuki bothela butembo i pfukile n'wina minjhani matolo okay o ka ha ri na munhu wo khomiwa phela ka ha ri na munhu wo khoma hi mukhuhlwani sweswi u ti nyike matimba mkhuhlwani Bothela ko mikhumba leyi ya Afrika lo mhaka leyi Afrika ku ri hi tlangela Afrika ya hi ta celebrate hi ma-Afrika mara ku hava swi tlangela loko mi languta hinkulu ra Afrika ku ni kwala ke nga tingati mi languta hala vo South Sudan mi languta hala vo Ethiopia ku ni kwala ke nga tingati i va mi languta mamiliyoni ya ma-Afrika lava khibaku exigiveni xa hlupheko ku nga tiko lexi ni hlamarisaka ni twa ni twa va EFF va ku ri va ku ri swi nga loko ku ri hava tiboda a swi ta antswa a ku ta va wena loko ku ri hava tiboda because a swi ta tika no tracisa munhu mi n'wi trace munhu a nga le Egypt ni ri laha kambe na ku trace munhu a suka kwa Santel a tsutsuma rizanda mkhukhwini munhu loyi a endla vugevenga a sentin a tlula N1 a nghena Alexander switsandini mi nge hi nkumi ya mina ku landa munhu a nga le Nigeria mi kambela ku n'wi khoma a ri laha and then loko swin'wana hi ri varhange hi nga tipolotiki hi nga ri kha hi nga hlayi tikonta ku na buku yin'wana yi nga tsaliwa yi dambisa moyo dambisa moyo wele I think huma Malawi ya Malawi or Zambia lowu ni wa hoxisa u ta buku yin'wana va vitana ku i-dead aid na a vula ku ri Africa yi va addicted eka aid from Europe hi mpfumala leadership sweswiwani loko mo cheka i COVID-19 a hi ri ku rileni hi ku Europe matiko ma Europe a ma lava hi pfuna hi vaccine swi ku ri hina hi Africa hi tiyimela ene loko mo languta leswi a hi rilela swa vaccine i nga ri swi sale swi fika swi kuma ku hina hi hexe se hi tikomba hi kha hi teka tlhelo rin'wana se kahle vo tala na vaccine a hi nga yi lavi loko se ya fika so i va mi languta mutisiwa ku Afrika loko mi languta kahle mi ta swi vona ku Afrika a yo dlayiwa hi matiko ma Europe hi dlayiwa hi hina varhangeri va hina na tipolisi so i va ni hetelela ku ri mashele Themba yaleyo loko u lava ku vulavula ngo nghena rixili namuntlha ni lava ku kavanyetiwa ni ri Afrika ntsena la ni ri khensile boto wa mina ni lava ku kavanyetiwa ni ri Afrika ntsena un'wana miyingiseri loyi ni hleka aye njhani i pfukile n'wina minjhani pfukile a khensa bibele yi ri va ta vona va nge vonisisi va ta twa va nge twisisi nala i Matewu mani yale
anomanifundisi noyingisela loko vafundi vahlaya na ra sathane i tela ku ta yiva ku onetela na ku dlaya lava va nga ta va nga yi divide va tele swona bibele ya vula straight hi vona va lava sathane ya loyi a nga a yi dlaya a tlhela yi yivela a tlhela a yi destroya sweswi vumunhu bya hina swi nge kombeli amugayikaka ku leswi swi ta sweka khale a swi sweka mara it is destroyed hinkwaswo leswi vumunhu lebyi byi file sweswi a nga makheroni a nga ta hi ndlala mara vumunhu lebyi byi file byi dlaye yini hi ku loko mo vutisaka a nga fi ndlala hi rini mi ta kuma ku endzhaku ka 1652 se swi vula ku enkama lowu va lowu nga va ri koho loko a nghena i fike a onhetela hinkwaswo ndlela hi nga sungula hi nga vulavula hi tiputara letiya a sungula hi gazankulu a hi tibaxifuva hi gazankulu na loko wa na vhena hi tibaxifuva hi swi swa ka swi nga yisi helo swikolo swi tsiyile sweswi hala vuwani mhaka ya mindzilakano un'wana na un'wana number 3 i ti vona yena swa yena anti vula a swi tshikeni leswi mi nga ha swi tiveki na nkarhi ku nga ha ri hava a hi pfumeleni ku hi ta nghena kwala mingisero wa mina kambe swi tani nongo ra komeriseriwe hi ncindani Eric Mavas ni Khalanga Pet Mathebula a hlangana kambe ka nongo lowu fanaka munduku kwala ka Munghana Lonene FM kambe sweswi nongo ra ku wadzumba ra mina wa sungula andaka loko mhaka muni Sandra Ntula hi byele ku mahungu ya awara yan'we ya ta va ya fikise ku yini ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini hi ndlela yoyeleyo Ike Ngobeni ekwala mpfukele Khalanga porque xikipa xexo a hi leswi ni kha ni hlaya swona kwala va kha va ku swo dlemuleriwa le ka nkuna krolo ni vona xi ri na lexiya xo komba ku mali muni vona ni swi tshika evintswaka na xithikitani lexiya xa ku vonikela xo tsala ku extra small xi tshikiseni sweswi ni xi lavisa swona mara handleni ka swona hi Khalanga mata ni confused na mamazala va ha tiboots ta vuxika ne na n'wana a hava mani se ni xavela mani mamazala laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.